ko ari shangazi yapfuye cyangwa ari muyomba cyangwa ari tantine cyangwa ubu nyine kurizwa n'ikigo nyine wafata ugafata umwanzuro ukarera atari ikintu kigo kirakurenze nuko bunga na kimwe kurizwa rero ni umwe yikwicaye nganye ugacuza ubwo nyataki kigo kirakurenze reka kumisha zikunda kuza aho cyubwiye ngo nico kintu nyene ugomba kumbwira ko tushobora kwimbarira kiko kirakuza muri kano kanya n'ikintu nabaki kubyo nekikwazi kana kukimwe sho nibigiwe usinavuye ko nababana nushaka ibi nibindi ushaka binyamara ariko simenyere kumera umeze uko umviriza rero ndeka jenya uko nari jenye yaba ari kindi kintu gihari nari kukubwira none nta kindi kintu gihari no ushaka nawe rero ntumbyurire ibintu biyasira by'iwanje nibyo fise ngaha birakwiye nibyo byasira ukuraza nanzi yuko twariye ibyo ndi byasira ukuraza ni byasiranya baki mva mpande shagende iyo uri kurazura iyo baguteye nanone bayine none ivyara nza kuyirira barira rero kiri kukira kuza kuganda kimwe mana yanje reka kungorera umutwe we nakubwiye kangahe ushaka navuge inshuro zingana sikafunza umutwe genda shangura aja kuyerera n'ubundi ni aya masaha waho muri ngaha ntabwo yakana kuba ndi ngane iyo nahabugana kubaza ibi byose ngashaka kumenya ikiko kirakuza n'ubundi akenewe iki ureko wase ukimbwira kuma wifunira imbere yiwanje jenje kwicarira ngaho ugira nterame je nawe ndasazode none wo mugenda usanze ngaho mujina shaka gusha amahoro gira no mumuyaga wera kumufunira imbere yiwanje sivyo nyene je mvuye mu nzuko yari yacu sivyo nje ngagucira ngaho kugira nti waroje kumbaza none nasanze ukurara bashasha n'umare ni cyako kwenye ntari numwe so gufundira imbere yiwanje mugihe wase kubwiye bazo ufise nzewe umutwe so gufundira imbere yanje ugiye kumama ikakubana twubahana ubwawe ari singene kumudenzi kwawe hapa ntabyibatse wazanye bwanwa ambisa wabonye he reka ugira umugabo ubahane nagwaye gripe kubera bizo wansomye ejo hora hari gripe ngwaye jewe ahubwo uravye nawe uranyanduza cyamaraso yanje ntiyandu yewe ndakubaza baza uri tayari kwishura yego Chere. Oui. Nyene ikintu ngira ndakubwira. Narengize iminsi ndaciyumvira. Urabona dukundanye igihe kirekire sibyo. Basi narambiwe bino bintu byo kwamaduhurira mu biti. Byo kwamaduhurira ahantu. Ukeneye sindakubone hafi. Nyene kubw'ibyo nshatse kuvuga ndifuza ko twabana kubana sheri aya ntihari bwagera jewe narinzi ko dukundanye rwa rukundo nyene rw'abajene kwiryohera tukikirori n'ivyo kubana ntihari bwagera gura cyari umwana sheri ibyo jambo ni urivuze ati ndi umwana kubera iki uryoherwa n'ubuzima turimo ukaryoherwa n'urukundo rega ntabwo ari urukundo ni ububeshe uri umukobwa urabona ko ukuze sibyo urabona yuko basi uri mu bigero cyangwa nyine umbwire nibyo birashika
ugasanga uri wa wundi wiyumvira ati jewe sindagera ibiki n'ibiki gusa je ku bwanje byo ntabwo ndabishaka dabo bwa mbere barakwirukira sibyo sinkeneye kuguhomba sinumva basi ndabivuge gute mugari mbo nkunda ndagusabye urana mukuru wanje nta n'amezi 5 asigaye kugira apfe hajya niwe twaganira niwe buri gihe twaguma basi mu majambo make yaragize kumenga urarushye wapi je numva nyumva kundi twanyaruka na tinanje kinye nubye wawe je nyana ndiho ndiruka mwandiko ngusiga inyuma umuntu ukeneye reka ni wasado hagarara amacu hagarara none umbwiye Chambura koze kunshikanya hano nuko mvuye mu yantabanye bovu nana amasaha abona ko ari mukore kumubona kwe nyene basi nanazimitse kugira base nibanyane baza kumava ndamubona ko iyo badafise cyakora nyene tu basi kurakoze kunshikanya hano ucugira usubire inyuma amabiri ariko cyo nashaka kubaza nyene nubwo bana kikubarije hariya muhira tsindaza kubaza turi mu nzira kuranse ndi shobora kubaza kibazo cyabaki mba turi mu hira madimisi nyene mbona ibintu kuri nana nimenga bitahuriza Ejari navuye mu nzu ndamusanze hanze yicaye hanze mbona ariko ararira ndiyumva none nakaritswa niki niho kuca ndamubaza cyambwira ngo ntakimwe cyo kirandiza ariko nyene birantera amakenga sanzwe mbona ingene amaze imisi ameze cyambona ingene ameze ubu ndabanye nimenga yahindutse ukuntu cyambuga je musi nza kuraba kugira ngo mbwire impamvu bose ndimize imyaga cyane ngira wewe bayari kubwira aya ravyo yambwiye we nta mpamvu nimwe yigeze ambwiye ndimenga nderetse no kuvuga none je sinzi impamvu ikibazo bafite sinzi ko mwamwara yazi kugira ngo menye impamvu ikibazo bafise wapi je ndiherutse no kuvugana nafise ikibazo nyabaki basi hari igihe nyene mune hari igihe turi mu hira usanga ariko ararira ubundi mwana basanga umenga ntameze neza namajine nana basura gwaye wapi umva n'amabwo nayimvuze kubaza ngira wobuze ikibazo ciwe nta kibazo ciwe no kurinda none canke mama mumucwanira muhira nana uwo mu myaka wabaye muhira ariko zimwe nane tumubwira ijambo ribi na rimwe hajya muhira nyene urabizi yuko ibwiwe kigeranye nawe umubwira ikintu kingana gute ntacigerahirira ahubwo nyene gusa none kabashaye karayitwa niki nivyo dukeneye kumenya hasi nyene ahubwo wowe urafata basi umwanya uzomubaze impamvu kuko ngira wowe yaje yanse kuyimbarira ndamubaze cyane duherutse kuvugana ariko nzora bagerageze mu minsi ndamwegerera numva ikibazo afise ntangorane numva n'umwana yakugoye cyane ndabongera nitaye isubire no ntangorane kagiye kambandanye ugira ngo uze ubasigoze umwana amanye nuzo murondera mubaze hasi impamvu gusa cyo hose arafise ikibazo shika kuko nta kintu cyomureza nanu urabizi kuvana kira ko atigeze arira natukibana shani kuraba nkamubaza kwe wowe ntaco reka ngiye kuyogereza ubwo ndamwosa sinzi sawa si amajambo make nshatse gusobanura ko nabasigaye mu irungu kandi urazikunda bakunda sibyo Sheri aya rega turacara abana ibaze nk'uwo kumva ngo ndagiye ku mugabo ntanze mukuru wanje urumva ko mibarabara bugenda baravuga gute yaci nanze ko ari rwa rukundo nyene rw'abajene ntabwagere ko jene ngenda kubaka ibaze vrema tugiye mwibarabara ngo turabanye ntanze mukuru wanje abantu bo vyumvira gute okay nta mpamvu yo kuguma ndagusutena kubikora mugacari icyumviro cy'uwanje icyo cyumviro nyine ndacumva mugabo turabana okay nyine uranyishuye ati ngo uracyari umwana nako wavuze ko ari igihe nkiri umwana be kugira ngo ndakubwire ibintu nk'ibyo ni kubera ko naje nabonye ko nakuze
kandi sindi umwana hano kwimvira ibintu nk'ibyo nabona yuko nifuza yuko ngira akazoza keza reba kumbwira ati ngo je nawe tubyaye ngo twavyara abana beza ariko sanzura umuntu nabipinza gusa ndazi nawe uri umuntu akuze ndabizi sheri ndi umuntu akuze ariko mu buzima bw'urukundo suko byari ukwiye kumera abantu bari gukora ikintu bahurije ko bose ari babiri niyo mpamvu nabikubwiye kugira tubihurize ariko je navyo mpuriye ko nawe nakubwiye ntaragira aho twubaka okay nta mpamvu yo kuvuga byinshi kandi nta mpamvu yo kuguma ngaha mu gihe udakeneye ko tubana nta n'urukundo ukeneye Joko. Ndagiye. Guya Uraba wibuka ibyo mama twe dukora ibyo wanje cyo nabikoze. Wenda dusanga tavuye amazi. nyene ugiye Njeje kumenya aho ngiye. Kandi byo byo nkumba nakubaza. ni yaba ntabijijwe nibo wagiye kareka kubimbwe Shuko nakuje kumenya. Jewe ngire nje wewe ntakuraba. Wowe kora ibyo mama yatubwiye dukora ibyo nje nabikoze we kora ibyo wawe ndeke mama gusura mutsi nakumenga urambabanya sawa nawe muri menyanira ariko azime ibyo wansize yuza kurutamba ndarura naye ngoma ndakwibutse ko nagumye mbona uguma mu nzu wiryamira ku matelefone aho wakoze ibyo mama yakubwiye ukora araza kurutamba nuza gukubitwa mbona nanje sindakuvugira no munsi sawa genda we gusubenya neza Sawi turabimenya nawe ke
wagirisha bone na wararitse kumva nanje ko bitamuriza kandi nanjye mucaba banje nibaze raba kuva mva muhira n'impuzu n'inambara sindari sinigera nsinzira ndaranicaye nkanindi kubona ko baje hasi nanjye nabuze ibyo nabikora ku bazi nkaba byakunda mbana nabikwishyuye usanga ni muhira basi nyine nje sinaryohewe kurabona imyaka tumaranye ni myinshi rero kuko wabaza muri burya buryo usa nkaho natakaje agaciro kawe k'imyaka tumaranye nanjye nyine nabyiyumviriye nibaza imyaka tumaranye no kugira ngo dushwane muri burya buryo dufana bijya nanjye byarambabaje byanyeretse yuko ushobora kuba ufise undi mukobwa ukunze atari jewe ivyo turabimenyereye abahungu mu mizu oya basi urashaka kubaza wa bedi je ko ari umukobwa wabona je arabona jenza nahajya mu cye arabona jina telefone yiwanje keshi niba bayifise ushaka kubaza bamenyereye abahungu muhemuka waribagiye imyaka yose waribagiye icyo twasha nanje niyo mpamvu ndi hano niyo mpamvu nje gusaba imbabazi uribagira ibyiza byose tuba twaraciyemo je nawe ibibi byose nkakwihanganira ariko inyishu wampaye yari iki nza kuba nabyibagiwe no kuza kurondera umugabo none ujya munsi basi sinacenda kurondera ndagutelefone ku telefone imyaka tumaranye je nawe ukuba ukabwira amajambo nk'ayo yashabu jewe nakoresheje mbese nze nabikunze kandi bazi mu myaka tumaranye umunsi nimwe nabwigera ndakubwira nabi nta gihe na kimwe je nigeze ndagufata nari nzira ibintu byabaye umunsi umwe sheri basi sheri yari shetani bazira sheri erega sheri urushobora guhakanira umuntu ariko utamenya amajambo nk'ayo wowe byanyeretse yuko nyine mu mutima w'iwawe ntakikurimo warambabaza cyane narababaye kandi byanteye kumva yuko abahungu mwese murabahemu sheri ntabwo turabahemu basi sheri ibaze ibintu byabaye umunsi umwe naho nyine bikaba iminota itarenga 15 cyangwa 10 none kubera ko wibagiwe urukundo je nawe twari tumaranye urukundo tudufitaniye byo ukagwibagira kandi nta gitutsi nari mvuze muri bijya byo muka mu buzima bw'urukundo bamwe intambamizi zigiye zitandukanye hari urukundo buramo ibibazo hasi ibuka iriya myaka yose tumaranye ibyiza byose twaciye mu buzima je twacanyemo je nawe byose ubikompare nakijya kintu cyaba bya munsi urabe basi kiruta ikindi ntutakaza agaciro k'urukundo rwacu ubuzima bw'urukundo twaciyemo utakaza ako gaciro kubira irya jambo rimwe nakubwiye gusa gushavuza kandi ndabyumva ndabizi twacu mu buzima bwiza twari turi muri iyo urukundo mu munsi wo kwishimira ariko ikanda kwibariza basi kugira inyishuri ry'amajambo umbwire ko byapfuye kuki wabikwiye sheri nakubwiye ati nishavu ni bya bindi nyira kubwira ati mu rukundo shetani hari gihe avyivangamo je basi navuga ati ujya munsi ni kuri shetani yaravyivanzemo jewe ntabwo nakeka yuko byoshika mu buzima bw'iwanje nakubwira ijambo hari igihe canke kubyo no kubabaza ko bijya kwego none wewe ko twayaze neza ukambwira ko nza kukuraba tukayaga twumvikana iryo shavu waritewe nanje nakazi ndakutasha sheri je sinarinze ko tuzakuyaga ibintu nkabijya narinze ko tuguma tuyaga ibintu byubaka by'akamaro sinarinze ko tukashika kuri bijya kwego ni nacoshe yakazi samwe nkora je karagoye hanze reka ndakubwira akazi nkora ko tumaranye ntabwo waruza akazi je akazi kiwanje ndi umukomisiyoneri ku munsi mpora n'abantu bagiye batandukanye nitaba amatelefone nagiye kandi ntazibitigiye kandi nakubwiye ati urashobora no kumpamagara ukambwira ibintu sinibuka n'ibyo twavuganye muragenda mugashavuzanya hiyo ukacuza kunakishavu nicyo gituma umugore mubanye mu nzu nitwabana mu nzu je tukabana wumva
utazoza uragenda ku kazi kiwawe ucucika inkubita ngo ku kazi bagushavuje ntabyo nzokoresha ibyo nzokora mbere biranyereka yuko nyene Ahubwo iyo nawe- twobana ni nkoni gusa oya ahubwo nyine nawe basi ntashe ukuntu afata kurazi tuba twiriwe mu masiresi menshi ukamenya ati mbe mugabo niyatanze akamufata kugira ngo basi ndabe ko nanje za stress nkuye mu gahinga nabikoze kubona none menya gute ko washavuje ko nagiye cyangwa kongera nomenya ngo umuryango. abantu bagushavuje ngo nawe nomenya gute ko uje ufise amashavu ariko nkawe uri umuntu w'umugabo arashobora kuvuga ati ko nababaye erekana kamwemwe ku mugore kubera ntamenye ikintu na kimwe cyambaye rega si umuntu uwo ari we wese aba ashaka kumenya ngo wakubiye n'ikibazo cy'uku ngo wabajwe n'iki ushobora kubimpisha kandi wababaye okay none be basi nawe bishitse nkataha ubona ko nshavuye neza neza basi nawe uzokora iki kugira ngo nsubire mu gihugu basi oya ni ukujya munsi nabonye uza ukandamutse unezerewe desha uramwana bisu unezerewe naca amenya ngo umuntu akuramukije kujya uca umenya ngo yashavuje ngarababaye ngo cyangwa nababaye wanyeretse umunezero munyuma urabihindura basi byo ko nako twibagira iby'akahise sibyo dusubire muri bwa buzima bwacu bwa kera bijya byabaye dufate nk'aho nyine ari akantu kaciyemo bafite ngo karagaciyemo sibyo bitwa kari akantu kaciyemo tukibagire nk'aho gatanabayeho twisubirire muri bwa buzima bwacu bwa kera kuko bijya byaje kuduhagarikira n'umugambi wacu w'ibyo turi kuturakora sibyo please abusabye pe ushaka Sana Izina basi Kuna Kandi karazindura zo naka Kumanya cyane byatazindura Shira mashara kai cyane rap kandi nanjye ndagukunda nuko njyana kumbabaza ibintu byabaye rimwe nawe amanini nakubabaye njye subira Shiramo bari Shiri merci beaucoup be bwa mbere na mbere mbanje gushimira ko ngene baje kundaba nongera ndagushimira kuba nyene atabwo wigeze ubifata byatanje abona ko urugendo rwawe runini ngomba asubire inyuma
rero ushika amahoro murakoze Imana ikurinde nawe Imana ikurinde yewe gusa rero ndafise akantu ushaka kubwira shuri amaboko urabona nibyo yego warambwiye turabona turi bato ntabwo byakunda ko tubana ya narabitahuye mugabe impamvu bijya byose nabigize nakubwiye ko ari umubiri wanje basi nagira ndagusaba akantu kamwe urabona nyine nambaye umubiri kandi twese twambaye umubiri ibihe byanje nawe binyibutsa byinshi kandi bituma nkwipfutsa birenze nagira ngo usabe ikintu kimwe nyine uri umuntu akuze sinumva ukuntu wabivuga ibyo twaciyemo ibyo turimo bituma numva nguma nkwipfutsa basi igico nase yuko nokora icyacu ubusambanyi bitari abana muga nawe kubera ko wavuze ko tukiri bato ndumva kwihangana byanse pe ndumva nyine umubiri ntabwo wuzuye kubera hari ikintu kibura ya ndabizi ni icyaha gusambana ni icyaha mugabo nyine ndagushaka si ushatse kuvuga iki ushaka kuvuga bijanye n'iki ibyo ntiwaruvuze n'ibiki je sindiko ndatahura imyuka urambwiye ntahuza ndabibyumve kandi ndabimenye basi je namaze kugusobanurira nambaye umubiri rimba utanyipfuza cyo ndakwipfuza mu majambo make reka ndeke guca hirya no hino nagira mbanze ndakubaza akabazo kamwe urankunda cyane se rimba nkunda ukabona ko tukiri bato kandi tukaba twisanze turi mu rukundo niyihumura ndumva nokora buri kimwe mama njye hevye ndamenye iwanyu kweri nisi narinda harondeye yari myinshi kabisa kana wa musi ko nayehereye nkabura biga birumvikana ko n'ubundi impamvu utamenye ngamuhera gose je basi rabona ndahabagake urumva kumanyerera ndayerera ngira ngo kino gisagara cyose nkakimara urumva nkava mu muji vire nkinjira cyaro ameze ngaho iwacu kubera akazi yakazi kacu karagoye mani hajya biragoye siko komisioneri bisaba ko n'imiburiburi basi udashobora kuryama utaza ahantu hari inzu byiburi zitari munsi ya 3 mwe mufise akazi kagoye sana kweri akazi kanyu kweri jezi niyumvisha ko nogashobora bidakomeye ibirenge kandi nakaboko muragenda hari umuntu usanga akeneye nk'iparasera hariya kandi ugasanga mugiye n'amaguru mukagenda mukanagaruka negashaka akazi gusa nyene n'ibirato byanyu birakomera mama yanga gusa kaya karamutse haguha haraguha kweri ko nko ushaka kuranga nk'iparasera nk'imiliyoni nka 250 n'igihe niyo bihumbi nk'amajana n'imiliyoni nk'amajana nka 2-3 guco mvanyene nawe agafu nyene urakaroha nyene gakwiriye nivyo kabisa nta mamani jewe burya igihe nariko ndakurondera wa musi w'ubwa mbere ndakurondera nkakubura je nahuye n'umudemu ndamubaza gusa yambwiye ko atakuzi mugabo cyuwo mudemu twarayaze mudemu naramushimye manigera basi je kuri jewe naramushimye mbona nyumvise nyene ndamukunze nyene ukuntu sinzi ingene nyene byanje mugani ndamubonye ijya mbere rabizi rero mubwiyo mudemu je mino misi ndiko ndamurondera sindamutora murondera sindamutora uretse gato kwanza wowe wahuye n'umuntu guca mu nzira umubona ijya mbere ushira mukunda
ibyo ubona akomeye iyo uzi ko abantu mwaranze kwe ibyo bintu byari bya kera guhura n'umuntu utazi mu nzira guca ngo namukora ibyo byari bya bintu bya kera twe tukira abapeti bakuru bacu nibo bakira ibintu nk'ibyo rega ntitwahuye uko nyene twarayaze ariko mwari muhuriye mu nzira twari duhuriye mu nzira of course kandi no mu nyuma yaho twarongeye kandi turahura turayaga turahana nomero mugabo rero twarapanganye gahunda yo kugira gute yo kuzoshika muhiri wabo rero mwino misi ndiko ndamurondera sindamutora yo ni jini na jini reka dema sa nkuko wovuga ko ari jini umudema sa nkuko wombwira ngo ni jini gute kombona ni foto yiwe ndayibuze wombwira ko umudema asuka ari jini kweli hanonze ntawuzi kandi yambwiye ko ba mu bice byo ngahanye ni wanyu ashobora kuba haba mugabo n'abantu bose gashana bamenye kandi ntawe nzi frame ntawe nzi kwera jene aha narinje nzi neza ati iwana uramuzi urazi nahaba basi ndakubaza none urumva nyene yuko nyene wumva ko wabuze amahoro kubera ko wamubuze umuntu mwahuye guca mu nzira guca hana bisanzwe none akimo ndakubaza burya mu bakobwa bose mwakuranye abo mwiganye abo mwakoranye ku kazi warabuze umukobwa wokunda kuburyo ukunda umuntu muhuye mu nzira kwera tuvugishe ko man fide mw'ubuzima bw'urukundo umuntu nakunda uwo bayirigwanye cyangwa uwo babanye mwagize akunda uw'umutima umutumbereje ko gukunda none mu bakobwa bose muzinanye kubera iki wahisemo gukundana na nana nana je byanje nana birumvikana ko je kuno twahuye mu izo nzira uku buryo mwahuye bwose none niwe mukobwa wa mbere mwari muzinanye kuko twabanje kumenyana yirega nanje nyene twaramenyana turababagenzi nanje rika turabagenzi tuja mu by'urukundo navyo wow cyiza unyishije ijambo ryari ribereye rero reka nkubwize ukuri cyo nkeneye be nakubwiye ko anyway buri gihe cyose mbona wewe ndota wewe rero nashaka ume serivisi mu gishingo cyo kurindira yuko tubana no mu gishingo cyo kurindira iyo myaka yo bisigaye sibyo nashaka tujyamana sheri kumbe nuko oya wagumye uca hirya no hino uvuga ibintu byinshi utashaka gutora ushaka kuvuga ushaka ibyo kwanza manzi ndekura wagumye uca hirya no hino aribyo byonyine wari ukeneye wavuze amajambo menshi atandukanye ibyo nibyo wari ukeneye narakubwiye ko je nkeneye kurya ubuzima ibyo ntiharagera ko ndabijambo je kurya ubuzima sinshaka gutwarinda nkiri umwana ngana uko tena nakubwiye ko iri umwana apana ko twoja muri ibyo ora niho nyitahura neza yuko rijya jambo wambwiye ati ngo ndi umwana arije nari kuri kubwira be ntiwigira umuntu utize cyangwa utige dushika mu mashuri yisumbuye ibyo gusama inda niwe ubishaka na jewe nkabishaka ntushake kubigira grave cyane bigire birebire kwikingira kwikingira okay uremeye yuko mfana intuntu ivyifuzo uremeshere wawe wandi wamubwira ati ntaco ntokora nubuhejeje kubivuga be nakubwiye ntacyo ntokora muga mu gihe tugiye mu bindi biturengeye ntabwo twobijamo kandi sinabikwemerera okay urukundo niki none urukundo urambaza ngo niki mu gihe nawe ubwawe uri kuri vayanga mu utajanye none urukundo ni kuryamana okay byose urabyanse kubana nanje urabyanse ikimenyetso cerekana yuko nkunda uracyanse kwamubwira ndagukunda buri munsi ndagukunda ndumva uri sheri okay ni urukundo ni urukundo nyine nakubwiye ntiturakura ibyo bifise igihe mugabo turacyari abana urindira umero bwana wawe nyine niho ushobona kubabuza nibihe bindi urindire kubibona ko ku mubiri nakubwiye ndacaga ikibazo reka ndakubwiza ukuri
nimba ibyo byari bitumye umpagarika canke ari byo byatumye uza kundondera aho sindiko nimba utari mu rukundo nk'uko twohura ukantera blague nkatwengashira iwawe nkaryoherwa apana urukundo kuryamana je nawe aho ndamanitse amaboko kandi aho ndagusezeye mugabo nimba koko ufise urukundo rwa rundi nyene nshaka canke rwa rundi turindiriye turabe imbere uko hameze ahatari ubwo ari ubwo gushaka ko turyamana bye nyene uragiye